Ibuga Global TV Prime tukwifurije wowe udukurikirana ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange gukomeza twibuka kwiyubaka muri iki gihe dukomeje kwibuka turi mu cyumweru ndetse no mu minsi ijana yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ni Joseph uri kumwe na bwana Semugeshi. Reka dutangirire ku nkuru irebana n'iki cyumweru cyo kwibuka turimo. Bwana Semugeshi, twabonye Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwa mbere nyuma y'imyaka 32 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ihagaritswe na RPF inkotanyi ikanemerwa ku rwego mpuzamahanga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho zakoresheje imvugo nyayo mu kwifatanya n'abanyarwanda kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi. Ibi ngibi mu mboni yitangazamakuru n'ubutumwa abanyarwanda bakwiye kwakira, wabibonye gute? Kuki Amerika yatinze? Bamwe bakomeje kubyibaza. Urakoze cyane Joseph, reka nanjye mbonereho gukomeza kwihanganisha bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'abanyarwanda muri rusange b'ingeri zitandukanye. Twibuke twiyubaka. Namakuru navuga ko yakiriwe neza, badukurikiye barabona ko ku ruhande rumwe rwa screen yabo hari inkuru yanditswe na Panorama n'umunyamakuru René Anter Rwanyange, ariko n'ibitangazamakuru byinshi byagarutseho igihe n'ibindi bitangazamakuru byinshi n'ibindi mpuzamahanga. Impamvu inkuru nk'iyi rero iba yagiye ivugwa cyane nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu cy'igihanganye mu isi, kikaba igihugu aho hose bavuze cyangwa se icyo bakomoje akenshi gikunze gufatwa nk'ukuri. Byanagiye bivugwa cyane hibazwa impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitaratera intambwe, nyamara umubano wa Amerika n'u Rwanda ari umubano mwiza. Ubundi mbere bajyaga bavuga ngo ni Rwandan genocide, ariko kuri ubu noneho mu minsi ishize tariki enye Mata n'ubundi munsi nyirizina iki cyumweru cyo kwibuka tariki 7 Mata gitangiriraho, nibwo Nick Churka ashinzwe ububanyi n'amahanga bwa Afurika yose muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika Washington DC none yakoresheje ijambo genocide against Tutsis. So Amerika gusa hari n'ibindi bihugu byinshi bikinangira kwiyo ngingo, ariko nekereza ko biri kugenda bifata umurongo. Niba mbyibuka neza abafaransa byahere mu Faransa bikurikizaho Ububirigi nk'ibihugu navuga ko byari cross cyane cyane n'u Rwanda mwakira gihe hakomezaho ibindi bihugu bitandukanye. Ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeraga jenoside yakorewe abatutsi, ariko mu mvugo yayo n'ibitangazamakuru bitandukanye byegamiye kuri leta nka za BBC ukabona imvugo bakoresha iracyapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Byabaye rero nk'ikintu kidasanzwe mu myaka yose ishize kubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika no zemera zigakoresha imvugo nyayo yemewe ku rwego mpuzamahanga jenoside yakorewe abatutsi. Bamwe bakavuga bati ni intambwe ishimangira umubano w'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane ko muri iyi minsi wabonaga ko Amerika iri kutugendaho birenze bishingiye ku bibazo bya politiki iri kuvuga mu karere. Actually nta nubwo umubano w'u Rwanda na Amerika usanzwe ari mubi, ahubwo ni cya kintu cyo gukomeza kwinangira. Wenda iki nicyo cyari igihe nubwo bakoresheje ijambo genocide against Tutsi, ariko hari bikirimo imbogamizi by'umwihariko ku mibare y'abishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Bo bavuga ko it's about million kandi twe tuzi ko it's more than millions. Bo bavuga ati abegera miliyoni, kandi imibare ya Minubumwe igaragaza ko ni miliyoni imwe n'ibihumbi 70 birengaho. So urumva no ku bijyanye n'imibare haracyarimo ikibazo. UN ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika babivugaga akenshi wasanga bavuga 800. So byo nabyo biracyari urugendo, ariko icy'ingenzi nuko nibura bemeza ko iyi niyo ntambwe ikomeye cyane. Buri imibare yo biba byoroshye. Imibare ni ikintu umuntu ashobora kumodifiya bigakunda, ariko noneho inyito yangiza byinshi. Ariko kuba nta n'umubare ubaho wo gutwara ubuzima bw'abantu, wabagira 10 wabagira 100 n'ubuzima bw'abantu bw'abatakaye, ntabwo ari umubare woroshye uko wabigenza kose. Ikindi mpamvu imibare ibitaraba fixed, impamvu imibare tutashobora kugira ikibazo cyane, ariko ukabije none bibi ikibazo nuko ubona ko akenshi ari imibiri ikomeza kugenda ivumburwa ahantu. Ubwo Minubumwe nayo ihora updating imibare bitewe n'imibiri aho yagiye ikurwa. So iki cy'imibare nacyo nizera ko kizakemuka, ariko ni intambwe ikomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteye. Ngira abonye ko rwose community abanyarwanda bari muri diaspora natwe ubwacu ni ikintu cyadushimishije, kuko y'amateka nkaya
ari gutobwa abantu bayafata uko atari noneho bigakorwa n'igihugu cy'igihangange mu isi gishobora kuvuga ibindi bikagenderaho cyangwa se bikumva biba bikiri ikibazo ariko kandi birajya against ya babandi bitwikira nyine gushaka kugoreka amateka nabo rwose barasubijwe ni ubutumwa navuga ko buhawe abagerageza kugoreka abagipfobya jenoside yakorewe abatutsi kuko bihishaga muri iyi mvugo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu cy'igihangange bagavuga ibyo bishakiye ngira ngo nta munyarwanda wari wese byashimisha ntatwa akakanya tuba dukora itangazamakuru ngira ntawe byashimisha ariko kandi aba bagifitemo bakinangiye bakifitemo umutima wo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi ngira ngo ni ubutumwa bwiza bahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane cyane ko u Rwanda twe tudahwema gutanga ubutumwa nk'ubwo ngubwo ko kugira ngo abinange babivemo ahubwo dufatikanye kubaka igihugu tunibuka abacu abatutsi bazize jenoside yakorewe abatutsi. Uyu General Director w'iyi US Bureau of African Affairs nakunze ko yanageze mu Rwanda ntabwo we yavuze ibyo yakuye muri raporo we yemeza ko yasuye na Rama ndetse na Nyamata agasura ku kiliziya hagiye hicirwa abantu akaganira na bacikacumu akaganira n'abagize uruhare muri jenoside so yemeza ko rwose bikwiye ko isi yongera guha agaciro no kuzirikana nyine by'amateka akomeye jenoside yakorewe abatutsi ntekereza ko ari ikintu cyiza n'abandi bakwiye kwigiraho n'ibihugu tukibona bigifite uko kwinangira mu mitima birangiye ntekereza ko kuri inshuro 32 twibuka jenoside yakorewe abatutsi navuga ko rwose ari mu mwihariko mu mwaka 2026 uzahora uri umwe mu myaka yongera gusana imitima y'abarokotse ariko n'igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Ibi ngibi bivuze iki kuri politike ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri ibi bihe ubona ko yari yinangiye guha agaciro akababaro abanyarwanda bagize mu 1994 ubwo XFR ndetse n'ubutegetsi bwa Habyarimana bateguraga ndetse bakanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi. Kongo ikomeje gukorana na FDLR ndetse n'abategetsi bayo barimo n'ubuvugizi bwa guverinoma bagiye bipronounce bakavuga amagambo yo gushengura no gushinyagurira abatutsi barokotse jenoside yakorewe mu 1994. Kuba Amerika yafata position nk'ingiyi mu by'ukuri hari ubutumwa bwihariye ubona Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikwiye gukuramo byihuse kandi ubutumwa bwagakwiye kuvamo ariko by'umwihariko no kuri FDLR bagicumbikiye yikomeza kubundabunda mu mashyamba. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo yakana ko mu Rwanda hatabaye jenoside yakorewe abatutsi ahubwo barayipfobya gute bavuga ko habaye double jenoside kandi ibyo ni kimwe mu bigize ipfobya rya jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo rero kuvuga ko habaye double jenoside cyangwa se double genocide akari umurongo Kinshasa bagenderamo biri no gutwikira cyangwa se gukingira ikibaba ya FDLR ariko kandi binaza binakurikirana n'ibimaze iminsi bihari bivugwa FDLR iherutse gukurwa ku mitwe ku rutonde rw'imitwe y'ibyihebe byo nabyo byavuzweho cyane. FDLR Amerika imaze iminsi isaba Kinshasa ko ubufatanye mu bya gisirikare buhari bukurwaho ibyo nibikorwa none wanahuriza hamwe umwuko hari wa politike muri kano karere k'ibiyaga bigari ni Kinshasa bigaragara ko diplomasi yayo yateye imbere bigira no nyine Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri in their favors n'u Rwanda narwo rugwana no kureba ko diplomasi ukuri ku mateka kujya hanze ariko n'uruhande u Rwanda ruhagazeho rwumvikana mu minsi ishize nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaganiye na François Soudan wa Jeune Afrique hari byinshi yatangaje ku by'amateka FDLR mu bana w'u Rwanda na Kongo n'ibindi bigiye bitandukanye byose rero bidushusho yuko turacyafite urugendo kandi rutoroshye buriya igikomera muri steps cyangwa se mu ntambwe 10 za genocide ni cyanyuma genocide nayo nicyo kintu buriya kiremera kurusha ibindi ari nayo stage twe turimo kurwanya abapfobya jenoside yakorewe abatutsi. So ubwo birahera kuri za leta ariko ubundi bihera mimbere mu gihugu byava mu gihugu bikahita bijya ku rundi ruhande aho dutuye hari ibihugu byumva ayo mateka bikayemera ariko impamvu Kongo bikigoye nuko abatutsi bibasirwaga mu Rwanda rwa kera abo twitaga abatutsi ubu muri Kongo nibo bari kwibasirwa. So urumva rero biragoye ko ayo mateka bayakira ngo bayumve. So ariko n'urugendo
mpamya ko rwose nabyo bizafata umurongo. Hari abahuje imigirire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kwifatanya n'u Rwanda kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi, bakayigereranya n'ubutumwa navuga ko bweruye bwahawe abategetsi ba Kongo. Nari mbikomojeho mu kibazo cyanjye kibanza cyangwa se mu nyunganizi ibanza, aho bamwe mu bategetsi ba Kongo bari batangiye gukoresha iturufu yo kugaragaza ubwoko bw'Abatutsi nk'ikibazo mu mibanire ndetse n'imibereho, bakanabivuga gutyo bisa naho bari bamaze konka cyangwa se gucengerwa n'ingengabitekerezo y'ivanguramoko bashyizwemo n'umutwe wa FDLR. Ko byari bitangiye kugenda bizamuka, bafata speeches bakabivuga gutyo mu magambo yabo ntashaka gusubiramo muri iki gihe, ariko twese twagiye twumva mu by'ukuri iyi migirire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri aka kanya ntikwiye kuba ibumbatiye wa mugani ubutumwa bugenewe aba bategetsi bo muri Kongo basaga n'abashaka kwimika iki kintu cy'ivanguramoko. Yego, niko bigomba kuba biri. Mu minsi ishize wari umuvugizi wa FARDC General Sylvain Kenge asa nk'uwakoze copy paste y'ibyo uwitwa Joseph Gitera yigeze gukora, ashyira hanze ngo amategeko 10 y'Abahutu. Nawe asa nk'uwabisubiyemo, ndetse ubona ko byinshi mu butumwa yatanze ubwo yavuga ko abashaka abagore b'Abatutsikazi abari abanzi birahura neza n'ibyo Joseph Gitera yashyize mu byo yise amategeko 10 y'Abahutu muri 59. N'imyaka yakurikiyeho bisubirwamo n'ikinyamakuru Kangura, sinibuka umwaka neza ariko ni hejuru ya 90 mbere gato ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Iyo migirire nk'iyo rero iri mu nzego zo hejuru kugeza mu buvugizi bw'igisirikare, ugasanga mu yobozi w'itangazamakuru nako ministre w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa leta Patrick Muyaya naho hari ibyo avuga bimeze uko, ugasanga kuri umuneko ishinga amategeko barabisubiramo. Urumva ko ni ikibazo, ni ideology iri mu bayobozi bakuru. Urumva niba rero iri mu bayobozi bakuru, ni wa mwera uturuka ibukuru bwacyo bakwiriye hose no mu baturage hasi uzasanga ariko biri. Si rimwe si kabiri ubona hari mu mujyi wa Goma umuntu yicwa kuko ngo njye numva kenshi bicwa ngo basananya kwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ukicwa nyine bitewe n'ukuri kugaragara inyuma. So byo ni bimwe nyine muri bya bindi bigize ya strategy yo gutegura genocide. Wajya wumva kenshi abaturage b'Abanyamulenge bataka ko bari gukorerwa genocide, bari kuvirwaho indimwe, bari kwicwa bakarobanurwa mu bandi n'ibindi bigiye bitandukanye. Ahubwo ijambo never again rikwiye kurenga imipaka. Nibibe mu bihugu byabayemo genocide gusa nka Holocaust, nibibe ijambo ry'Abanyarwanda gusa never again genocide against Tutsi, ahubwo bibe never again globally. Byabaye mu Rwanda, muri Israel n'ahandi hari izindi genocide zitaremezwa ariko abantu baba bakirwana nabyo, nk'iya muri Namibia ubwoko sindi kubwibuka neza n'abahelelo, gushobora kuba ari abahelelo muri Namibia, n'izindi genocide abantu bagitekereza ko zakemerwa ku Rwanda mpuzamahanga. Ibyo bitubera amasomo n'ingero z'uko nyine ari icyaha kidasaza kandi ari icyaha kibasira inyokomuntu. So n'ahandi rero turi kubona ibimenyetso nk'ibyo ngibyo, dutabare hakiri kare. Nuko byagenze mu Rwanda, buriyo umuryango mpuzamahanga utabara hakiri kare. Iyi jenoside yakorewe Abatutsi ntabwo ari kugira ubukana twayibonanye cyangwa se tuyumvana mu mateka. The same case, uko Abanyamulenge birirwa bataka ubona abantu batabyitayeho, umuryango mpuzamahanga n'ibitekereza n'ibyitayeho, ushobora gusanga bigize ubukana, ugasanga ahubwo abantu bari gutekereza cyangwa bari kuvuga nyuma ngo iyo tubigenza uko. So it's better kuhagira hakiri kare bigakemurwa, urwango rugakurwaho, izo ngabo z'u Burundi zihari, izo FDLR, izo Maimai, FARDC, abacancuro bose bakabirwanya. Ariko ntekereza ko bigiye gufata umurongo kuko ubu turi ku expecta ko impande zihora zihanganye mu ntambara FCM 23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa, turi expecta ko bagiye kujya mu Busuwisi. Joseph, ntekereza ko mu kanya nabyo turabirebaho, tubigaragariza abadukurikiye by'uko ibiganiro bigiye kwimurirwa mu Busuwisi, aho dutekereza ko hashobora kuva igisubizo kirambye kuri bino bibazo bishamikiye ku ntambara, ubwicanyi bushobora kuba genocide mu burasirazuba bwa Kongo. Ndagushimiye Bwana Semugeshi kuri contribution yawe muri aka kanya cyangwa se kuri uyu munsi Abanyarwanda dukomeje kwifatanya ndetse no kubwira isi uburyo u Rwanda nyine rukomeje kwibuka genocide yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 30, turi kwibuka ku nshuro ya 32. Ndagushimiye kuri contribution yawe. Wakoze cyane Joseph. Mwakoze namwe abakomeje kudukurikirana, nkomeza kwihanganisha abagizweho ingaruka na genocide yakorewe Abatutsi. Dukomeze twibuke twiyubaka. Reka tuze kugaruka no mu yandi makuru ukeneye kumenya muri
iyi minsi. twibuke twiyubaka.